Maya paaba po kaya katamungan, pag masusyan tayo po ngeni, inka 20 metong Domingo ning karariwan na panahon. Pakyabetala po kayong banalamisa, ring makatuking kayadwanan, para king kapasalamatan da ring makatuki, Elizabeth Tabangkura David, Jamaica Salonga, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan da ring makatuki, Judge Percival Atinaha, Ching Lising, Francis Limson, Jude Versosa, Norma Suarez, Tanya Martinez, para king personal akayadwanan da ring makatuki, Joanna Crisette C. Gomez, Yel Ilagan, Yoli Pineda, Ted and Juby Lagman Monasterio, Herminio Lynette Nucum and family, Joy Espino and family, para king malagwang kapaldanan da ring makatuki, Andrea Makabanti, Leonora Panlilio, Antonina Bognot Dabu, Divine Brown, Harvey Baltasar and family, Aldrin Lazer and family, Atoy Manyalak, Jesus Candelaria, Gloria Panlilio, Ronaldo Tison, Glenn Cabrera, Hector Maglalang, Erlinda Montes Gutierrez, Waldo Feliciano, Rudy and Vicky Javilloniar and family, Boom Navarro, John Luis Zapanta, Fe Kailaw, Eller Vitug, Ricardo Cruz, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak kamasakit. Para king alang hanggang kapainawan ding kapatatamong miyango na biye, Renato Deirit, Rufino and Lisa Gagi, Felipe and Trinidad Naku, Lucina Naku, Julia and Pasing Peralta, Michelle and Cesar Capulong, Josie Canlas D, Emmanuel Machimoto, Matilde Hoxon Borja, Rodolfo Borja, Eleuterio Hoxon, Virgilia Antonio, Teresita Lagason Tongyo, Sofia Celestine Coronel, Alfredo Espinosa, Florencio and Erlinda Gagi, Elizabeth Gagi, Ener and Oscar Naku, Francis and Janet Gagi, J.R. Naku, Rodrigo Fabian, Felix Borja, Felisa Gomez Oxon, Josephine Manyalak Galura, Angel Lansang Miyagi Jr., Remedios Villar, Josefina Crisostomo Santiago, Juliana Castro, Rofina Castro, Leonisa Castro, Alberto Castro, Marisa Castro, Renato Castro, Kenji Ono, Artemia Mabonga, Andrico Pineda David Jr., Francis Salonga, Jimmy Taylor, Emmanuel Salaver Jr., Marciano Tabangkura, Marciana Tabangkura, Ricardo Tabangkura, Marciano Tabangkura Jr., Benito Tabangkura, Urbano Tabangkura, Conchita Morla, Seferina Tiongco, Antonio Tiongco, Guillermo Tiongco, at ding sablang kaladwaking purgatorio.
Kalakad tamo po at makyabe ikantay dalit a pamuklat. King lagyuningig pa, poring anak, poring banal Espiritu, Amen. ing ginuman at iliya, kaya kayungan, At kaya ka, Antimuri. maya payabak po. Maya paabak po among. Salamat kay kaya katang pamanyimba, miyabe-beta mo, nen Domingo bang pasalamat kay Diyos, king grasyang pagkalub na kay katamo. Ating panahon ng kay titiplad tamo, miminatalog, bisata ng sumuko, bisatang tabili, karing kaya katamong tingwanan na responsibilidad, karing kaya katang relasyon, o kaya katang liban, ang maulagang misyon. Kapatad kay Ebanghelyo, makanyanya naman ni Kristo, madakal at disipulong tinuki kaya, dapat sinukula, megbayo la isip, likwan din Diyos, at migbalik la kay datitang biye. Nga nang Yesus ka rin kayang disipulo, oy kayo, bisa kayo naman mako. Uling yung ginu, yung katutuan at tuturo na kayo masakit. Pero kailangan tang kaulan, ang yang potang dakal na kapag subukan, daratang kaya katamo. Kapatadag ka nakataning Diyos, pasibayo, ipasyag tamo yung kaya katamong lugod kayo. At karing panahon may ngay natamo, ipasig na nga tasa naging kayang lugod at pakalulog. Itangan ko, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. In Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, himbye, alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Isipan tala po at kanakan di katang intensyon king katamong misa. O tapat a Diyos, ding kasunduang karing aldoldo, pipilinan mi, kailangan sanang gampanan, ibiyeme kaya kami ing tetagan parating pipili king kaya kanganak, at karing kayang dalan, at manatiling malapit kaya. Panwanan ming masakit a dalan, neng kay kailangan ming tuntunan, akakit nuna kay dalan. So panakya sanang miwas, karing alanganin na desisyon, anong nu sa pating kasalpantayanan mi, ban atanggaping sablang maging bunga ni kaya kaming pinili. Papanatilian mo kaya sanang parating tapat, kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang iba't king libro ng Josue. Tinipo na lang Josue karing Sikem ding sablang tribo na ning Israel. Inaus na la ring makatuwa, ring pamuntok, ding ukom at ding talapamuna ning Israel. At mintala king arapanin Diyos, nga ng Josue karing sablang tao, nung kayo bisang sumuyo, mamili kayong ngening aldongiti nung kanino kayo sumuyo, kareng aliwang tutunggian ng Diyos, asimbanda ring pipumpunan nyo, karing Mesopotamia. O ring tutunggian ng Diyos, ding Amoreo, ning labwad, ang ngeni panok nanganan nyo. Dapat ako at ing pamilya ko, ingginu yang kaya kaming suyuan. Ngarang may kibat ding tao, miya kapilan man gulutan ingginu, ban sumuyo karengaliwang tutunggian dang Diyos. Ingginong kaya kaming Diyos, liwal na laring mga tuwami, at ikami ibat king pangayalipan, karin king Hihipto, at ikit mi ing mala adepat na. Iningat na kami no keman miras kareng labwad dareng sablang bansa adelanan mi. Inya suyuan miya ing Gino uling niya in Diyos mi. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, pilasan nyo at akit ing kaya pa ning Gino. Ulitan Pilasan tayo. niyo at akit ing kaya pan ning Gino. Pasalamatan ke ing Gino kapilan man, labi ko elatok ng pupuri keya. Ing Gino yang pagmaragol ko, makiramdam kayo at tumula, ikong mayayalipusta. Pilasan niyo at akit ing kaya pan ning Gino. Lalawan nala at ingata ning Gino reng matulid, at karelang singsing kayang pakiramdaman. Dapat malulam yang lupa na kareng taong darapat pamikasala, at kaya lang lipulan, ban makalingwan la. Pilasan niyo at akit ing kaya pan ning Gino. Neng mamaus lareng taong matulid, pakiramdamano ning Gino, at kakabus king sablarang problema. Malapit siya ing Gino, karetang may nalob. At kaya lang sasagipan, detang milalako kapanayan. Pilasan niyo at akit ing kaya pan ning Gino. Dakal ing kasakitan adaralana na ning taong matulid, dapat iligtas nening Gino. Kareting sigalot, ingatan niya ning Gino, nanuman ing mapalyari. Metong man kareng kayang butol, alang mapakli. Pilasan niyo at akit ing kaya pan ning Gino. Indewakan yang makamate king makasalanan. Detang masama kareng banal, tanggap lang kaparusan. Iligtas no ning Gino, reng talasuyo na, alang dugpang parusa.
karetang magsangtong keya. Pilasan nyo at akit ing kaya paning Ginoo. Kaduang pamamasa iba't king sulat ng San Pablo, kareng tao Epeso. Uli na ning kayang pamangalang kang Kristo, pasakop yu ing sarili yu king metong at metong. Ikayong babayi, pasakop kayo kareng sarili yung asawa, anti mo aying pamisakop yu king Ginoo. Uling ing lalaki, yaing buntok na ning kayang asawa, anti mo'y Kristo, yaing buntok ning iglesia, akeyang katawan. At siya naman ing talapagligtas na, nung makanano ning sasakupan Kristo, ing iglesia. Makanyan mo naman ing babayi, sukat yang pasakop lubusan, king sarili ng asawa. Ikayong lalaki, luguran niya ing sarili yung asawa, anti mo ing lugod ng Kristo, king iglesia. Dinaw na ing biyena para king iglesia, ban mi talagaya ing iglesia king Diyos, king upaya na ning amano, kay bat ning lilinis at inos. Depat na iti ban mi yarapya king kayang sarili ing iglesia, amit mong legwan, alang dungis o kalumpis na numan. Banal at alang kapintasan, sukat ng luguran ng lalaki ing sarili ng asawa, antimong sarili ng katawan. Ing lalaking malugod king kayang asawa, malugod ya king kayang sarili. Alang taong masama king sarili ng katawan, nune, pakanane at sesen, antimo ing darapta ng Kristo king iglesia. Dake nakatamo ning kayang katawan, antimo ing sasabyanan ning kasulatan. Uli na niti, lakwanin ning lalaki ing kayang tata at ima, at makiabeya king kayang asawa, at ilang adwa, metong la. Ating maragul a katutuan apakilala na niti, ing kaugnaya ng Kristo, king iglesia, ing amanuan ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita. Ding amano mo, Ginoo, espiritu lo at bie, at ilukya ka ring amanong babye-bye alang angga. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan, At kaya ka antimuri. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Dakal karing alagad ng Jesus, sinabi da, masakiting sasabihan na, di nung makatanggap kanyan. Dapat Jesus mismo balo na king mibubulungan la tungkol kaniti. Niya sinabi na karela, magugulo kayo pamisip. O nung akit siya pa yung anak ning tao, magbalik ya kabilya na king minuna. Ing espiritu yang babiye-biye, alayang ay biyeng laman. Ding amanong sinabi ko kay kayo, espiritu lat biye. Dapat nating mapilan kay kayo maniwala. Uling madibat ko king
pagmulan balo ng Jesus nung nino ing ema niwala at ning nino ing magtaksil kaya. At nga na pa, iti ing sangkan nung bakit sinabi ko kay kayo, king alang milapit ka na ako, subali mo nung buryan ng igpa ko. Malibat ka dita, dakal ka rin alagad na pepay gulutan de at tenala mekyabe kaya. Niya sinabi ng Jesus karing 12, ikayo, bisa kayo namang mako? Kanang may kibat Simon Pedro, ginu kenuke pamunta, at yuke ka ingamanong babye-bye alanganga. Maniwala kami at bahalong mi, na ika ngeni ing balal ning Diyos. Kapatading may pabalita ni kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyunig pa ang pananganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. O tatsuko paketi. O ba't manatili kayo? O yan ang kutang ng Jesus, karing kayang alagad. Uling masakiting tuturo ng Jesus. Masakiting katutuan sa sabiyana. Alang milapit kiging pa, nunela lumapit ka na ako. Nung ka na akong amano ning biye at espiritu. Iya amano ning laman. Deng nadakal at nakalatuki ng Jesus, penggulutan de, likuan de, edayagyu, tiniplad la, sinukula, bigbaligtad la. Nya Jesus nga na, oy kayo, karang 12, ikayo, o tatsuko paketi. Kayo naman mako. What makes you stay? O ba't manatili kayo? O ba't abaya-beta paketi? Karakal taya sabi kayo pisang banta mo. Karakal ta kakulangan. Karakal ta ba dapat samasan? O ba't atsuko paketi? O kaya kayong pamilyayo? O ba't tila pa rin pamilya mo? O neng kay masakit kalubkarela? O neng kay manasakit ko, magkasakit ka, magtampu ka, o ka pa titiplad, o ba't atsu ka pa. Anyapin neng kay peritaya naman ikutang inike sarili tamo. Wapin ne, o ba't atsu tapaketi. Pwede namang palitan tamo yung kaya katamong kabilyan. Kanya yung kikatang kaduang pamamasa, sulat ng San Pablo, 40 peso, ing lugod na rin miyasawa, ing lugod ning lalaki, king babay, at ing lugod ning babay, kikayang asawang lalaki. Ing imbitasyon na manatili tamo, maging masikan, king kikatamong tingwanan. Kasi ang nakarakal dahilan na pwede tanang mako, we have so many reasons to live. When the vast majority left, many gave up and abandoned the mission. It is easier to give in despair, to lose hope, to give up, to leave the following and following the many. It is much easier to join the bandwagon. It's disheartening and discouraging when many give up. Neng kayo makasiralog, potang magobra kayo, ano ko karakal kabad bigla na kayong ditak. Kasi susukula rin nga liwa, manaliwala isip, o liwala tutok yan, akayausan. Kanita po nga tsuko seminaryo, ngayantang magumsa kaya seminaryo, first year kami, alos 30 kami, 30. Ngayon na pong mayari kami, ana na kami karitak. Siyempre po tang kaklase mo, malambat mong kayabe, kaya seminaryo, alo sa pulo kong banwang abe-abe, den nga be, malam, kapatad mo na lang.
Kaluguran mo no rin kaklase mo. Ikayong miyabe-abe, agad abe-abe kong mamangan, may kakaklase kayo, mag-basketball kayo, maglinis kayo, mga di ko nga abe-abe, mag-recollection kayo. Kilala mo no rin pamilyada, masaya kayo. At kabira, yung kaklase mo, bigla yung lumuwal kayong seminaryo. Ngayon kayong kaluguran mo, bigla yung nasundo, yung pamagpari. Value po. During my seminary days, I was crying when a classmate decided to leave the seminary. Panangisan ko po rin kaklase kong na magsundong migpari. Naman buri ko magpari, no talagang niyang kayusan da aliwa. Pero I was not finding it easy when good friends leave. I miss their company. And there's a sense of being left alone. But I have to pursue. Nakasalitang dati, abe-abe kayo, kaya ba't ala na lo? Bala mo itangot, may lakwang ko yata. Gusto kaya yung desisyon ko. Ating may itong kanta na pong James Ingram. Ang po pa'y Patty Austin. Nga tita kanta, how do you keep the music playing? How do you make it last? Makanano pinitang kantaning biye, sana mayari. Itang kantaning pamikaluguran, manatili sana. Makanano tang palambatan, ikikatang pamiyabe-yabe. Nengkay kasi, dengaliwa, misasadsad. Dapat sana malalakon pag-asa. Ating kaya may pong metong resource person kanita, eta seminarista kami, inlagyo na Father Roque Ferriols, Jesuit ya po, Jesuita yan. De kayang sunulat, kin Tagalog. He's one of the pioneer philosopher in the Philippines. Meteya po a day before his birthday last week, Lunes. Roque alagyo. Pelagyo de ka San Roque, fiesta na August 22. 97 na po yata, 96. Kanita, tinya pong kinote kaya kami nga na one can only hope when one can confront the temptation to despair. Nga na, pwede ka mong mikapag-asa, potang agyo mong labanan, itang tukso, magpasambot ka keng lungkot. Tutuya po ini. Kasi nang kaisipan tamo itang pag-asa o itang ikatang kapanayan, bala mo it's only a wish. Bala mo, I wish, I hope. Bala pareho lamang. Ela po pareho deta. To wish is not to hope. Wishful thinking, wish to never. I wish it will not rain. I wish we will have a good dinner tonight. I wish we could go swimming. Wish lang po reta eh. Pero itang I hope is not the same. Yung sabihin, I wish we will have good dinner or I wish it will be a sunny day tomorrow. Ali, ita pong hope, yung pag-asa, when everybody around you gives up because of the dire situation, but you decided to stay and hold on, that is hope. Ing pag-asa po, hanggang kaya mo, sinuko na la, bisa, may ngay nanolob, ika, makatalakad ka pa rin, kasusuko, katitiplad, kapaisiralo, o iting pag-asa. When many take the quitting opportunity that discourages us, it can also about give ourselves to give up on ourselves more than our mission itself. When your self-confidence is challenged and where your self-acceptance is in question. Neng kay po, ing epekto na ditang potanda kalareng susuko. Eno makyabe, balamoy kami minaka naman lub. Neng kay kutang may sarili mo, gusto ko yung gewa ko, gusto ko yung desisyon ko. O bala mo, o dengaliwa, na makanya ng biyeda.
Pero nang kay maulaga mo naman, you have to affirm yourself. You have to affirm your commitment. Kaya misa tamo po ngeni, pasiknangan tamo, yung kikatang tengwanan kay Diyos. Napon po August 21. Baluya po yung ulaga ng August 21. Ito po yung aldong Berilande, inassassinate de, Petere, Ibenigno, Ninoy Aquino. Agan nakakupo ka nito at kay nakan ko pa mo, Manalbe akong TV, biglaya pong maging balita, agat panapon, may barilya Ninoy Aquino, kay nakan ko pa, ot kikyak ko, ot kikyakan ke. Kay ba't kayong pilublubang ko, anak po kayo nakan, siguro high school ko pa. I have very strong passion for our nation. There's a very strong sense of patrimony na po itang liguran ko yung panga Pilipino ko. Itang, sabi ko, dapat samasan tayong gobyerno tamo. Kaya nakan ko pa. I had that passion to change the situation. The ideals that I have and I kept. O nene kayo makalungkot. Ako ngayon malungkot kay sarili ko. Ngayon tutuwa na ako. O bala mo, tatabili ko. Daya itangan akong passion for our country, for our nation, for our government, for our church, for our people. Hindi kaya man napapansin, ditak-ditak, magigisanan ka api kayong pinubluban. Ating Maxim, ating kasebian nga na, I have nothing to prove to others, but only to myself. Ala na ka man dapat patunayan ka rin aliwa. Eman na patunayan masipag ka, eman na patunayan na mapangadi ka, eman kailangan patunayan na mayap kang tao, you don't have to. Ing maulaga, tigang patunayan kaya sarili mo. Ako kailangan natin patunayan kaya sarili ko. Sambutan ko yung sarili kong tamad, neng kay, sarili kong kainanlog. O neng kay, yung sarili kong kakulangan. Uling kingarapan ng Diyos, it's only you and Him, not with others. Potang makahirap ka kayong Diyos, no manabe din aliwa, ika makahirap ka kayong Diyos. It's only you and God. Anya, ay intindihan kay Jesus, o ba't eya naman tiniplad? Eya naman may siralog. Ang yan din kayabe na mismo likwande. Apansinan ni Jesus, kanitang mipakuwi kayong cross, likwande. May sakit siya namang buntok, Jesus, kanitang tuturuya. Where did Jesus get his tenacity and determination to the mission? Or how can you also ask, who made Jesus stay? Yan kay kutang siguro, yamo itang, obat manatili ko. What made me stay? Siguro yung mas masanting ako tang, para kanino ko manatili. It is not for what, but for whom. It is a personal relationship. Anyay Pedro, ustuing sa pakibat na gani. Ikayo, bisan akong mako. Anong Jesus karela? He was challenging them. Jesus never compromised is the truth of His teaching. Ang yang siguro dili, sundo na. Pero nga ng Pedro, kenu ke pamunta, at yuke ka, ingamanong babiye-biye. To whom shall we go? You have the words of eternal life. It is the relationship that nourished the relationship of Peter, the disciples, and Jesus. Makanya niya naman Jesus, obat menatiliya para kanino. Ikita mo po ang yalikwandan atin yung personal attitude ni Jesus na kausandang wow se. Baling wow se, W-O-W-S-E. Ibig sabihin kano, with or without someone else. Ating kung kayabe o wala kong kayabe, isundo ko ang ganakong mission. Bakit po? Impalang relasyon ng kinuho. Alam mo kay katamo, ang yang likwander ang disipulos na ing kayang relasyon makatalan niya kingig pa at yubanwa. Anyantang makapako na keng krus, nyantang malapit na yung mate, karetang pitong amano, metong kare sinabi na baya mete, Ginoo,
Igpa, karenggaman mo, daraon ke, ingbiye ko. Anya, akita mo, obat menatili Jesus, para kanino? Para King Diyos, igpa. Anya neng kayo din, tawagin mo, ot magobra ka po, masakit na ka magobra ka pa, para po karengana ako. Ot magtinda ka pa palengki, batuan ka, tena ka pa inawa, para kareng apo ko, para keng anak ko. Akakit mo itang gagawan tamo para kareng tao. It is a relationship. Nya tamo titiplad, nya tatatabilo. Itang ot magobra ka para maging matakumpe ko, para ma-promote ko, para keng posisyon ko, para keng sweldo ka rin. It's not for what? It is for whom. Anya magporsigita mo, uling atintang lugod, atintang relasyon kay balang metong, atintang susopan. Anya po, nenggay, overthinking kalaban tamo, masyado tang mimisip. Napo natin niya pong talk Boss Sanchez. Rekomenda kayo po kayo. Ing talk na pong Boss Sanchez. Pwede pong lawen keng YouTube ini, kaya Facebook. Nga na, stop overthinking. Start overcoming. Nenggay, masyado tang pakaisiping bukas. Masyado tang pakaisiping milyari kayong milabas. We fail to live in the present and the now. The gift of the situation. Masyado tang pakaisip. Live each day. Live each moment. Papakaisip itang daratang. Makanano kanyan, makanano-tano kanyan. Ano eh? Ngeni pa, mabiyata pa. Achuta pa. Ditak-ditak. Balampot ang mamangan ka. Ita mo nga tsulay nga mo. Mo na pakaisip. Sakit ka siya, no? Pagsubo mo nga, tamagyo. And that is the call of Jesus to us. Manatili tamo, aldo. Our commitment is live every day. Aldo, tapong misaketi, alas 6. Alang tiplag. Lunes hanggang Domingo, tsuko po kayo ni. Nung bisa ko mamasyal, basta fully vaccinated na ko po, welcome. Abe-abe tang mga diken. Uneng kayo, yung mga di online, may ilang 400. Desisimba kayo ni. Apulo. Kaya ba't kanita rin, may grosaryo lang, may itong mamasaya, may itong commentator yan, may itong operate siya paketa, may itong EMDCF. Then sisimba, alalo. Sana po, gawan tang mas matingkad yung biyata mo. Then ang tamong oras, yung kasalpantayan ng tamong. Jesus did not give up on His disciples. He did not leave them because even at the point of His mission, He sticked it out with His disciples even when they abandoned Him. And He did not let them go. Anyapit po sana, imbiyata mo, maging tamong bala mo, baluya po rin, burarol. Then pong saranggola, kite. Nung agit rin burarol, alalamang baterya, alalamang makina, ano kayayat. Then kay, then mula mong dyaryo yan. Potang papasula po may burarol. Makanano ya mamangat in burarol. Makanano ya ditak-ditak mamangat. Nganitang abasa ko. Life is like flying a kite. The stronger the winds of adversity blow against it, the higher it soars. Inkanong burarol. Kung toro lalaban yung angin kaya, kung toro itangangin masikan palaban kaya, lalo yung mamangat, lalo yung susulape matas, makasulapo matas. Makanya naman na yung biyata mo. Potang dakal ako kontro, dakal tutulak kaya katamo. Panikwanan nyo, lalo kong mamangat, lalong tatas yung kabilyan. Itang bigla kayong manabo, uling, buriyo, komportable mo yung biye. Makanyan mo naman yung kayusan kaya katamo. The decision to pursue. Itang desisyon, sundo tamong yang masakit, ang yang mabayat. Kasing desisyon tamo, naman tang what I feel. It is what I will. Po pareho ito. Feeling. Deng dakalayanak ngayon, feeling level la. I feel good, I feel nice, it's romantic.
I feel in love. Okay lang, feeling lang mo eh. Pero tindatang panahon when you are committed, masakit, malungkot, masakit, mabayat, pero manatili mo. That is called commitment. Commitment and love is not a feeling. It is a decision, a will. Hindi ito nararamdaman. Ito ay galing sa kalooban. Anyapin po Jesus again, masakit ng masakit. E naman tiniplag. Makapako na kayong cross, pupusana na yung cross. E naman, migbayo isip. Ngini kaintindihan ta sa sabihan ng Kristo, King John, chapter 15, verse 9 nga na, remain in my love. Manatili kayo, King lugod ko. Sabi ko, karakal na salitang Jesus, obey my commandments, remain in my love. Ane karakal tang salita ng remain in my love. May katapilan na sinabi, manatili ko kay lugod ko. Wapi naman na-realize ko, it is easy to fall in love, but it is most difficult to remain in love. Masagli mo itang ma-fall in love ko eh, di ba? Pero itang manatili ka kayong lugod. Itang tutong lugod at tapat. Ito, ingaws ng Diyos kaya katamo. O ito mo po yung panabilin ko. Ingkutang ko, what makes you stay? Bakit ka nananatili? Or for whom do you stay? Para kanino ka manatili? Bakit ka manatili at para kanino? Nang kaya po kasi ating oras, there are times that we want to give up. But I tell you, God do not give up on you. When we want to let go because of our sins and our sense of unworthiness, God embraces all the more because God will always stay. Ang yan kay bisatang mako in Diyos nakatamo lakwan. Kilagyo ning igpampo ning anak, paring banal Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Sasalpantaya ko, King Diyos, sikpang mayupayang tutu, di na lang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ni Banala Espiritu, mi bait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makaluklok, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu, ipat ka rin magbalik yan naman keti, bamukum ka rin mabye ang pomenga mate. Sasalpantaya ko kin Banala Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak din santo, kin pangapatawa da rin kasalanan, kin pangasublirang meding mete at kin bie alang angga. Amen. Jesus, balo na Mariu, kaya katamu anting taong maniwala. Pisyag tayong kaya katang kasalpantayanan, king credo, sasalpantaya tamungan. Malaning ta sana para king lubus, makirake king kaya katamong kasalpantayanan, king kaya katang biye. Nga tapong magibat, Ginu, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Ginoo, bus na munsunlag kaya kami ing sala mo. Para ka ring yay Kristo, metong yamong ibat king panahon ang malambat ng milabas, at para ka ring manakit kaya bilang ing paintunggol ning yato, manalangin taking Ginoo. Ginu, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Para ka ring ebisang magsalita tungkol kang Kristo, at para ka ring magdulap ka ring amano ning bie, at ibat kaya, manalangin taking Ginoo. Ginu, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Para ka ring makapibabata, ka ring amano ng Kristo, at para karetang matatagkil king sasabyana, manalangin taking Ginoo. Ginu, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Para ka ring ebisang maniwala, at para karetang pagkalungkutan da, ing ela makapaniwala, manalangin taking Ginoo. Ginu, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Para karetang manakit kang Kristo, maygit king meto nga makataong tagimpan, at para karetang magmula ng maniwala, king yay Kristo yung anak ni tanda ng Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginu, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala.
para ka rin kaya katang kamaganak at kakaluguran sasalpantaya, para kaya katamo naman, uling kailangan tapang dakalasulungan din kaya katang kasalpantayanan, manalangin taking Ginoo. Ginubusan mong sunlag kaya kami, ingke aming sala. Di takpong katahimikan na duwan taming sarili tamong kapagnasan. Ginong Yesus, bustan mong di na naking maragula kasalpantayan na ningig pa. Kareng lugod ating wanan mi, neng kay bisa na kayang sumuko, bisa na kayang tabili. Pasiknangan mo, ingke kaming desisyon. Bang isundumi, ingke kaming pegumpisan. Ing lugod mi, karing kaya kaming pamilya at kaparang tao, kaya kaming kasalpantayanan, at kaya kaginu manggaman kingalanganga. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Manalain kayo kapatad, bandeting kaya katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang duto. Tanggapan na sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Diyos, ing ganap ng sakripisyo ng Jesucristo, giyawa na keng balayan mo, ing kaya kang lugod, pagkaluban mo kesa ng kapayapan, at pamisan metong king kaya kang Santa Iglesia. Itiyaduan mi kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimuri. iyat nayo reng pusoyo. Makayat nano, king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Itiin karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakat parati at numan ka rin uig pa Diyos hingalangang at lubos mayupaya. Kapamlatan ng Jesucristo ang ginumi. Kapamlatan ng kayang krus at pamanyubling mebiyem. Kinabos mo kami kingalang kapupusan na kamatayan. At inaos mo kami king ligaya. Aginawa kay kaming lahing pinili. Suging saserdosyo. Banal na balayan. Balen ay niway. Numan ka rin papasyag miya. Ing mayupaya mong dapat. Uling inahus mo kami. Iba't king karalumduman. Banmiras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita, kambeding sablang koro, rigangel karin banwa. Dalalit ming kaya kang ligaya, lain makyabe king alang tuk nang pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta.
Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana retingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami, marialang katawan at daya, ni ginuming Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pepasalamat sa keka. Piraso ne, at binyene ka rin kayo, disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan na may daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kingwa na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, binyening kalis ka rin kayan, disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis ng anakong daya, ing daya nimbayo talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, ban kanita mi patawaran la rin kasalanan, dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Inyang yeni gaganakan mo ikpaing kamatayan, pamanyubli ng mebian ng anak mo, daraon me kaya tinapen imbiat kalis ng galigtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyeren mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kikigami sanang misulusulo, kingatawad at daya ng Kristo, tipuna na kaming ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ikpay, sa iglesia mong makalaganap, king meto yatu, ban miganap ka kayong lugod kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ding hanggang malugod na susuyo, magobrat sasaw, king kay kaming kasalpandayanan, lalong-lalo na kay kaming parokya, kitiking Banala Cruz. Ganakan mula naman din kapatad ming pepaynawan at sinubling mebye, at mo yung pamamatawan mo ka rin mayang wabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan karapat dapat magamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhenin Duning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at tinupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan na katpaligayan, kapamlataan ng Kristong kaya kanganak. King kapamlataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang totoo kagum ning banal Espiritu, pupuriyan na katparangalan, manggaman, king alanganga. Mausta mo, king Josig pa, king palalangin, tiro ng Isus kay katang.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, gambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, emo sa babaligdan ni kaming kasalanan, nanelawan mo kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo ang pong milugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pasyag tapo, may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kayo ko. Kapayapan po kayo ko. Niyang kordero ni Diyos ni Jesus sa milalako king kasalanan niya to, nuwan na rin mayaws king apunan na ning kordero. Kino, ako matampang tanggap kaya ko, dapot, yagkas miya ang amano mo, humayap na ako. Dapat ning espiritu wala pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko, may git kin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ko. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan in sarili ko kaya ka. Emo sana ipahintulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Ito,
Horacio Emperata. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay ipami, lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamate na karinda kalataw. Adwan mi ngeni kaya ka imbaligdan mo kaming mitmon lugod, at yatsyat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Intakot mi kin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi Lord ing mamuntukan min pambansa at lokal para king kapakanan ding memalen. Bindisyonan mo in sablang pamagkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi Lord in Dr. Narcis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo in pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Emula pabren miyayawa kaniting sakit, ipanalangin malaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanggang kapainawan detang mayango na biye. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mi kabyus kaming alang kasasangkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyangaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Panalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Ginoo nung mananasanang ing Euristiyang pasulungan na iring puso mi, ing kapayapan ning upaya ning kekang lugod. Antabayana na sana at panwanan ing kaming pamagkapilit munye tula keka kareting sablang bagay. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bukas po, makaschedule na lang i-deliver do retan tiles tamo ganing kaya katang main aisle. At may lambat na po kasi mega jazz tamo. Pati ang kaketang canopy ketang kakening sanctuary keni midenya naman ketang tiles. Deta po kasi yung tiles lakalupa da rin sa saluan tamo talagang luluto do pa ang saryala. Tapos da po kareta machuka tiles. Ne? Anya, salamat po karesinaw at sana coming weeks ma-install nila po. Ngayon pangalagaan tala po. Kanita po kanu pepalubditan truck niya, may sira na reta. Kaya siyempre yung truck, na naman kalupa capacity kaya katamong tao. Ne? So we have to take good care. Kaya katamong samban, ditak-ditak po sana. Lalo yung lalago sa santing kesaupyo, kaya maglinis aldoldo, kaya yung sasaupyo kaya katamong samban. Takal po salamat. Bendisyonan na kayo po, kaya katamong parokya. Yung Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka, Antimori. Bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong familia, kilagyo ng igpa, poning anak, panimba ng Espiritu. Amen. Kaya katamong misa, midaune, minarilet tamo, tapat ang timaw ng mga kanano yung manatili in Diyos. Kaya katamo. Salamat, King Diyos.